Agora, ita se usa cor meang no azul atau aprende padrão ka sequência. Mai tahu. Foti ai habit meang ida ho di forma iharai. Hafoin foti fale ai habit azul ida tau tuir ai habit meang. Repete dala idatan. Ai habit meang ida. Hafoin ai habit azul ida. Continua sequência ne to ai habit hotu. Ai habit meang ida. Ai habit azul ida. 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 Ai habit meang ida. No, ai habit azul ida. Fura close. Ida nemak padrão ka sequência ne be halo ihane. Imi mos bele koko iha iminya fatim. Agora, mai ta koko fali padrão ka sequência seluk mai be usa na fatim cor rua. Meang no azul. Tau ai habit azul ida. Hafoin tatuir ai habit meang rua. Repete fali. Tau ai habit azul ida. Hafoin meang rua. No continua padrão ne to ai habit hotu. Azul ida. Meang rua. Ai habit azul ida. No ai habit meang rua. Parabéns! Bele koko atividade ne iha iminya fating usa objeto oi-oi. Keta haluha